Okay, we're back and iti oras ka aro bakit 5 minutos kalapasan tela una. Siyempre kadayo lata dati manong yung June Seriales sa gado John Mark tela nga po 98.5 IFM Kawayan iti Idol tayo nga FM. Ngaro dito dito bumasa kada kiti surat yo kiti pangablao ya po. Ket kunan na dito ni Maki Perez nag-text manan inulit na. Sir John kantaan niyo man di kanto malipatan sagot ko ti amin gadum nga kiti kanyayo. Super sikat kayon dito Ilagan for the kidwa Maki of Ilagan kunan na. Apo, awan pa yung nagtuktok kami dito Ilagan Kabsat. And right after our program, tumaray kami apo sa Jai Rizal, I guess. Okay, Rizal, somewhere in Kalinga. And the ticket kontrata mi sa Jai Grand Zion Hotel. Apang kami kumansyon kano iti birthday ni Mayor di Jai Rizal, I guess. Rizal Kalinga pa yan. Kalinga, yeah. Kagkunan na pa ulit dito. Good afternoon, Sir June and Sir John Mark. Buy-buyain na kayo dito YouTube, dito Balaymi, barangay Nag-Room 1, Kawayan City from Yang Flores. Ayan, nakat nasaya at mo ng mga YouTube tayo yamit at apo dito kami Facebook Live. So for those who want to see us singing, dito kami apo account ko June Seriales, pero kinyalaang when dito account niya IFM 98.5, search lang 98.5 IFM, makita na kami na po dito. Kaya lang kat ti ayan di kiti request jen ti account ko apo ko awan di access ko di jay account iti IFM dito eh. Okay, good PM po. So good to hear the Fordic duo from Gem Big Grace. Kainan, God bless po. Apo Gem Big Grace ko na. Makapang kaming kumamot dita, makapanganto kami kumamot dita. Here's another request dito official text line tayo 0917-150-0361. Naimbag nga daw yung ading Idol June kan ading guwapo kablaaw man da kitay adda dita balay da Jonah, Kek, Yena, Eileen, Maxine, Jake nga agdindingeg dita programa yo. Kastamot adi kaduwak dito pwesto mi nga papaanawa ni Precious anatoy Jane ko na Kablao, nagapukin ni Mami Danga ni Mercy. Thank you and more power. Kuna na ni 5938. Ayan, kuna na pa ni 72736. Babati po, family Bitanga. Apo, nagatupay dito eh. Hindi kamot asikasukon. Okay, bumanglag dito. Antigo Yeban Norte Soliven from Lorna Bumanglag. Good afternoon, Kenka. Apo, and Eros Kyle Sadang watching here at San Pedro Laguna. Regards kadagidi kabagyak. Taramon Isabela. Sadang. Yes, Sadang. Kabagyam dagatay Soto. Something like that. And Dali Eldefonso. Wow naman. Kunana. And dagiti pa ito mga pangablao dito balong kumakita. So once again, good afternoon to Sir Victor Garion. Iti dati apo nga di LG iti Ramon Isabela ang itataket sa balin tinagturturungan nan. Ket kunana pa ni Kabsat Agurka ni Kabsat hello mga idol amulatan hello mga idol ko tapos tayo napintas nga background man hindi background ta nagatidug sige ako kata kita ta ti background ta no worth it yung nagbasa ta aji kwa mensahe na ano man aji background mo time ko na di jay time wait lang ay na di time dito yan ta ito jay background ready Natan. Hello mga idol kong FTD. Good afternoon to you and their countless listeners and viewers worldwide. Especially kini Charity Lianes na fan niya ako sa kanyang mga obra sa poetry. Talaga mo. Poetry. Awang palabsin na ata. Basta ni Kuya Emil ngamin mahilig ka dito. Poet. Di ba? Poetry. Kita man lang. She is a good poetician. O, kita man. Nahilig ka talaga ti poet. Nagmayaman ta t-shirt yo. Red. No, basaan ta nakasurat. No, agab-abay kayo kat Polo Cruz. Cruz. Hindi Cruz dito yan. Polo Cruz. Ito'y Polo. Polo Cruz. Sige, ito ulit mo ti agbasa. Anak ko agsuot kami tumanmat kinitantan ti kasta. Ngam ti may kabel ket Karakros. Agpaiso nga dadagitay aliti ti FB. Dapat ko ma. Digitay
Al-alitan Ket haan amay poposok. Pay sumat kidi ha. Dapat agitay Pampagood vibes. lang kuma. Nabanggit yun tatay ti Bacolod. Use it in a sentence. Oh, sige. Gusto kong tawagan sina John Mark at Brother June. Kaya lang meron Bacolod? Aba, ewan ko sa'yo. Bahala ka niya kung may pang-load ka o wala. Basta kami. Ado, iti prices me. Ado, iti donations me for our upcoming singing competition. Ito'y 98.5. Isang ano, si Asin naman, iti adaan, iti nasayaat nga timak, atayahan nga sintronado, ay kata, mapangkay lang po. Audition dito ay, tapno may schedule ta kayo, no kaano ti ingkay pa ng patayab, kada kita nga sunsunata nga, ingkay kantaan. Okay. Kata, bukal. Medina. Naimpag nga malam, Julio Bernabe. San po ang contest? Dito po sa 98.5 IFM. Yes. Every Sunday to ata. Every Sunday to From 3 to 4. Ano, it's 2 to 3. 2 to 3. And then, 2 to 3. Nung makadawat at extension, sagbaling 2 to 4. O, diba? Okay. So, agul ka tabasain tayo basit nga paganurutan, impatulog ko ginikabsat nga Ron nga si Pagan de Jeget. The mechanics. Basit nga mechanics. Kung ano to, 98.5 IFM Kawayan. Ang Idol Kong FM together with the 4-decade duo family, Idi Kenita. Presents The Quest for Ilocano Idols 2019. Iti general rules and guidance apo, a contestant must represent a high school, a barangay, or any institution 30 years old and below. The song shall be in straight Ilocano song and the accompaniment is recorded apo ken awanti vocal kahit na. So 3 contestants every week laing apo ti masapol mi, and whoever wins itang agbaling nga monthly finalist is una, and then iti grand finals into December. And the criteria, we have vocal quality, kuno na to 40%, musicianship, 30%, Ilocano diction, 20%. and the P's, ano kasano karigat di kinantana. And auditions 10%. is held apo dito IFM Kawayan. Bueno, kadagitay DJ Yame, DJ munisipyo mi apo ti Ramon. You can get in touch with us with that. And iti weekly prize 500 pesos of for the winning, and consolation prize kadagitay ang mga a token kunada. And the grand prize will receive 10,000 pesos in cash, a recording contract, iti 4-decade duo production apo, nga agaramid isu na ti album na yon. And so once again kadagiti adaan apo ti Timek nasayaat na baka no dagiti kasano kayo numaday Timek mo ni ka Emil agaan apo kanyong eroruan. Aling June and JM pakabalaman ti family di Vera dita Bugalyon rapor siguro to Mino Norte, Ramon Isabela from Auntie Aida, Pasco Clinton, kanam ni Harold Santos, Manong June and JM pakabalaman family Martal dito ay Villa Norte, Madela Quirino, Isabela, Philippines. Okay, na pwede kita ito mga request at tayo balong. Hindi ka mo nalipat ako. So, pwede kinaato. Pakikablaman mat apo, the Mami Mel and Daddy Fred dito ay Pidig. Okay, Ilocos Idol, Norte. Kawitan man kano, bagani Mac Ronald Seneca. Bagani? Mac Ronald Seneca. Mac Roland Seneca. Dati request ito ay. Ito ay IFM dati request na. And once again, ayan, you can get in touch with us over our official text line 0917-150-0361. Kawitan ka no balong kita ka no nga mga ganti version ta nga kawitan. Naimbangal daw yung kuyang kablawag man ti family Evangelista kan family Abad. Kantaan di Basol ko kade. From Daisy ng District 3, San Manuel, Isabela, Giyaman. Coming up for the meantime, here is Kawitan. Tay gawitan ni tatangket na gaget, ang malmalen takaruba agdake, amin nga upa kamat-kamaten na, sarigsigan apagtubo ti dut-dut na. Tay kawitan ni tatangket na unget, umarig-arig sumar sa rigsig,
Isu ti ari kawitan nga karuba. Kamanukan Texas awan atrasan na. Piki-pikilen ni tatang, apru-aprusan ni tatang, ablu-ablugen ni tatang, jay manok nan mabigatan. Piki-pikilen ni tatang, apru-aprusan ni tatang, ablu-ablugen ni tatang, taraken na akawitan. Dakkel di ulo kawitan ni tatang, adu ti agko na kaslakan kobra. Agtartaraok no mabigatan, ringen na ti sangka kaaruba. Piki-pikilen ni tatang, apru-aprusan ni tatang, ablu-ablugen ni tatang, jay manok nan mabigatan. Piki-pikilen ni tatang, apru-aprusan ni tatang, ablu-ablugen ni tatang, taraken na akawitan. Wow, we're back, of course. Sa bali mo, di pimpindutin balong. At sa kaya mga pindutin, kaya mo mapinpindut. Okay, kung ano dito na yung bag nga malam yung mga lodi pa request man. Try, aji kanta nga, balay giti ama, para kada giti padak na ayatan, titatang na. Oh, hangko mo ang kabisado, DJ nga sunata. Kaawat nga ama, nagsimpat nga asawa. When, i-record bilang apo, idilaan nga moment nga amumi DJ nga kantaan. Practicein ito naman ulit so we can do it live. The lyrics na ta? Awan. Ayan. Anak ko na. Idol para kay Ilocano. Last night. Ken Baby, Ken Neneng. I'm Leonic from Bacnor, Burgos. Kablakman Barkadak ditoy. Bacnor ni Denrich Gamata, EJ Juan, Jared Bitaw, Gian Alipda. Wan, kit iwaraw ka mo kabsat nga dita Bacnor, ket nang mga ganan iti programa nga adda kami manen. Of course, may sakadagiti sponsors me is from Bacnor. Ayan. Di Cabal family adi dita Hawaii tataapo da kita nga kakabsat. Tamanang Elisa and Daniel Cabal, and of course ni kabsat chat kabsat What? Ni Kamsat Ronald and Kathy Salvador and Serge. Ayan, kita Salvador family apo nga taga Bacnor. Ayan, so sa apelo kumatapot umadupay tagdidingag. Of course, ni Ninong Del Margat agdidingag nag-text ni Ninang Lani gurka. Once again, tatalang kaya gurka. Malit-lito akong balong. Hello anak, listening to your program with your Ninong. So congratulations once again Ninong Delmar and Lani Bartolome. Apo, pimasatay anak naman yan nga pharmacy. Talaga nga nagkasat ninang and Ninong nagsingpet ni Apo Dios. Kita man lang. Pero tibali takit itultuloy na sa nga medisina. Naka-enroll nga medicine isunan. So duwan to ti Dr. Dan. So stay put Ninong Dalman. Dagita tirang papigsakin ka. One. Dagita output mo dayta. Ayan. Ket agkaroon tayo kumantumat iti medical mission and partnership with FPD. Ay, kano Bartolome Hospital?
That will be soon. Of course, saan nga adayo nga mapasamag da ita. Nagdakkel iti mabalin na Wala. palipatadaran di iti Naglawad yung scaris. General Hospital ko na Wan. and Dermatology Clinic. Apay kay sa mga prosan taropak ngay. Apay kastangay. Leta ti doktor nga masapol mo. Ibagam to kay balasang tang agbed medicine nga mga la iti ano tawag dyan? Ajay surgeon iti beauty surgeon ano tawag dyan? Cosmetic surgeon. Plastic surgery. Si kanto ti mo nadang opera. Apay ngay. Nagalasan. Mading samay. Siyempre, kita ang tapno nakarkaroon to pa nga umado ti followers mo. Oh. Georgie Dolores, anak ko na na. Daglagman ka na. Po si Kamot, mga bakantumanan sa anan, si kantuman mga bag. Sir, great mo man. Dagito'y patak nga artag. Ito'y Sicho. Villa Carmen, Alfonso Listay Pagaw, Kaskada Eton, Ulen, Darwin, Ong, Ariel, pakikanta di Baolo, Mildred, kanayon da maulaw. Thanks. Wala naman. Saan ka tayo ti sunata para kanyayo kabsat? Dahil ito, iti sunata nga may paay kada kayo amin. Nga mamarta. May soda ito. At taga po na, no? Apay nga domin inom. Okay, Michael Angelo Cruz, good afternoon. Alawan mamarta kako. Duti malam may uminom ako. Uray tanal paskun ti ubrakon. Natari patukon jay taltalon. Alawan mamarta kakon. Narwama kon nga outside di kulambon. Uray no bagi mun takukuamon. Narwama kamat maturog balkon. Gep uray no bangking pagnakon. Jakpay amon ti ayan kong alubong. Di yula amon no apay tukul titingad ko tada. Nang iwat abakat ko. Tagay alipay pare tagay kayak pay makabigbigat pay tagay pangikat ko itiday takas lamet awalan sir-serbik jay balay tagay alipay pare tagay kayak pay makakansyonak pay tagay ipapasko tumagay tani bakit sermon na di agsarday. Alaw Kuya John at Jam Mark, pakibati nga po ang mga teachers nakagagaling sports accreditation sa Philippine Youth Chow School. Congrats po sa lahat. From Hermin Yu. Wow. Mamarte kakao. Nakatorpos mendagiti anak ko. May salang iti parikot kun. Taydak ka lang iwag ni bakit ko. Taytot ka po mamartekak. Tayting panak sarsar dengan putputak. Madilaw mo amin ket madilaw mo isu nga arak lang ti katukad mo. Tagay alipay pare tagay kayak pay makabigbigat pay tagay pangikat ko itiliday takas lamet awanen serbik jay balay tagay alipay pare tagay kayak pay makakansyonak pay tagay ipapasko tumagay tani bakit sermon na di agsarday. Diretso sonata ka ba? Natungpalan ti arapap ko ang mga asawa. Iti
kapkap ne kag analapsat aru marampa ulandis nga buok ramramay na akiman kandila lupuan ang namsek nagmaris rabanos sipit na labaga Sumungad ti altar ay nagswerte akong kunada Pisang ti trahe nabot daw ti bukod na ay nagkalatlak ka na Kastala iti biyag makatawan min nga agdenden na Ay nagseksidat tatakas tuy met ti mandar na Inkaman mag-isa ang kalpasan nga inkaman pa'y agsagat ti paraangan inkaman kalanga inkaman kalanga inkaman pa'y aglabakit kalpasan nga inkakirkiran kusina ken sileta inkaman kalanga inkaman ay naglaing kaman Natungpalan diara pa ako ang asawa Angay sa balimet ng titurong jak ni namnama Barbaring mamaliw anos kendungoy pa ay kulat pa Taweng man naglabas isulat at manmandar na Inkaman mag-isa ang kalpasan nga inkaman payag sagat ti paraangan inkaman kalanga inkaman kalanga inkaman pay aglabakit kalpasan nga inkakirkiran kusina ken sileta inkaman kalanga inkaman ay naglaing kaman Idol, pabati man, dainang ko kan tatay ko nga awan sa bali no di ni Tatay Adong kiniinang Imelda Bautista. Thanks, Idol, and God bless from John Del Bautista. At kuna na ba ni Bulaklak sa Love, mga Idol, Sir Jun kan dyan, Mark. Pa-request nga po para sa taong nagkari-kanya, Karim Kanyak, ti title ng ano. Talong tibungan ni ayan-ayat inan anu saklata. Siya kung tinamaliw ta siya tinangayat na pintas nga asawa Gapukin ni ayat ay takdera kun iti pamilya Inakman mag-isa ang kalpasan nga inakman pay agsagat ti paraangan inakman aklanga inakman pay aglabakit kalpasan nga inakirkiran kusina ken sileta inakman aklanga inakman ay naglaing akman